nziza. Inkuru nziza iragira iti ese waba warabuze inzu nziza cyane muri Kibagabaga? Kuri miliyoni 460 wabona inzu nziza cyane muri Kibagabaga. Inzu ifite ibyumba 6, toilette 7. Reka mbereke mu ncamake y'iyi nzu, muraza gukurikira kuri YouTube channel yacu Rwanda Real Estate full video cyangwa se video irambuye. Reka mbatemereze inzu yacu uburyo imeze, ubundi muraza kumbwira mwitonze. Inzu yacu ifite parking nini cyane. Reba parking ukuntu ingana. Parking y'imodoka byibuze 6 ziparitse neza. Parking murabona ko isakaye, ni parking nziza cyane. Reka tubereke hejuru uburyo inzu imeze. Banguka cameraman. Reba inzu yacu ifite amasikariye meza cyane. Mundebere namwe. Wow, it's a nice house. Ni inzu nziza cyane rwose. Munyerekere, reba rooftop nziza cyane. Banyerekere view Nyarutarama, ubundi baze kumbwira uburyo bimeze bitonze bavuye mu kazi bari kureba video zacu kuri YouTube channel yacu Rwanda Real Estate. Reba salon kuningana. Wow, nice living room. Very nice living room. It's a nice living room. Reba ini salle à manger. Reba kuntu salon ingana. Wow, it's a nice. Very nice. Reba salon, reba salle à manger, reba igikoni. Wow, very nice kitchen. Reba utubati. Mundebere namwe mwoka byarama. Iyi nzu ni nziza cyane kuri miliyoni 460 harimo n'ibiganiro. Iyi nzu yabi yawe. Murakoze cyane. Mudukurikiye kuri Rwanda Real Estate, ubundi murebe ibyiza tuba tubafitiye. Murakoze cyane.